Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawil nufusi zakiyah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asyrafil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sataqtariku ummati ala salasi wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Al-hadis payung puji sinaran syukur ulang sanggakeun kana Allah Anu Maha Dhuwur. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkeun ka junjungan alam Astana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, oge ka para sahabat-sahabatna. Tehilap shalawat sinaran salam anu utami mudah-mudahan dilimpahkeun ka urang sadayana anu sami-sami kempal dina iman anu mulia. Eta sabaraha? 7. Babul mu'min ya. Babul majaa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi itibab itu tetep ing dalem martelaaken barang. Jaa kang teka ieu anak lil mauti satuhune iku tetep kedua maut opo sakaroti isim inna akhir ya dinasabkeun dinasabna kasroh sabab jamak manasali opo sakarotin piro-piro sakarat wabi taslimil aqdoi lan ing dalem nyalametaken piro-piro anggota wabi taslimil aqdoi lan ing dalem nyalametaken piro-piro anggota ba'doha ing satengahe aqdo ala ba'din ing atase satengah wapima lan ing dalem barang yasiru kang dari sopo al insanu manusia ilaihi marimah rawa us ngariwayat sopo al Bukhari Imam al Bukhari wa goeru lalu saliyane al Bukhari an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wadiya muga-muga mikalido sapa Allah Ta'ala anha saking Siti Aisyah. Anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono iku baena yadai tetep ing dalem antara pangarepane Kanjeng Rasul apa rokwatun tambang cilik apa rokwatun tambang detik au alabatun atawa wadah pihak ikut tetep ing dalam rokwah opo makun banyu pajak Allah mangkatuman dan Kanjeng Nabi yadhuru hale manjingaken Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi al mubarakata kangen berkahaken pihak ing dalam rokwah wayang sahulan ngusap Kanjeng Nabi pihak kalawan rokwah wajhahu ing larahine Kanjeng Nabi
wa yaqulu lan ngucap Kanjeng Nabi la ilaha illallah ing lapan la ilaha illallah inna lil maut satune iku tetep kedue maut apa la sakaratin yakti piro-piro sakar sume summa musibah summa nasobah mangka kari-kari ngajenengaken Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi wajah Allah lan tumandang Kanjeng Nabi iku yaqulu hale ngucap Kanjeng Nabi firrafiqil a'la ing dalam tempat kang itu hatta qobado sahingganya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malat lan condong apa ya dulu tangane Kanjeng Nabi wa kana lan ono sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha iku takulu ngucap ya Aisyah ma'abbato ahadan yaqulu mautahu ba'dal ladhi ro'ayatu min siddati ma'abbato ora ngitung-ngitung untung ingsun ahadan ing wong sawi ma'abbato ora ngitung-ngitung untung ingsun ahadan ing wong sawi yaqulu kang hina apa maute ahad ba'dal ladhi ing dalem sausane kan ro'ayatu ningali ingsun min siddati mati Rasulillah saking banget maute Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu usunto akan ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa fil Bukhari lan ing dalam kitab wa fil Bukhari lan ing dalam Imam Bukhari anha saking Siti Aisyah qolat ngendika Siti Aisyah mata iswafat sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu lan satune Kanjeng Rasul wa annahu lan satune Kanjeng Rasul iku labayan iku labayanu yakti pertela opo ha kotae tikor roroni wada kotae lan tuntung garo roroni pala ukrihu mangka ora sungguh ingsun siddatal mauti imbang tema li ahadin kedewong sawiji ba'da Rasulullah ing dalem sausane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal haqanatu al mutmainnatu wal haqanatu lan utawi tikor iku al matmainu kang anteng baina tarokuti ing dalem antarane bangun wal halik lan utawi wal halik lan utawi gorok wadakona lan utawi angkat iku nakro tudak hitung-hitungnya angkat wakila lan den ucapaken opo boeru dalika liyane mengkono maju warwalan terus ngariwayat sapa Ibnu Saibah di musnadihi ing dalem musnade Ibnu Saibah
An Jabir saking Jabir radhiyallahu anhu ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu satune Nabi iku kolangan jana iku kolangan Nabi tuhdasuk dan cariosaken sirakan an Bani Israil opo an tuhdasuk dan cariosaken sirakan an Bani Israil saking Bani Israil wala haraja lan ora dosa iku maujud fa innahu mangka satune kalakuan iku kanat ono iku pihim tetep ing dalam Bani Israil iku pihim tetep ing dalam Bani Israil opo aja ibun piro-piro kang model atau kang aheng cumaan saat mangka kari-kari tumandang sopo Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu yuhadi sunah hale nyarios Kanjeng Rasul ingsun sadaya kolangan dika Kanjeng Rasul Orajat usbatu sopoto ipatun golongan minhum saking Bani Israil yakni nejak Kanjeng Nabi Bani Israil ing Bani Israil Fatau mangka teka ya Bani Israil makbaratan ing pakuburan mimma qawirihim saking piro-piro pakuburane Bani Israil Pakolu mangka ucap ya Bani Israil lauk solain lamun sholat insun sadaya rakaataini ing rong rakaat wa sa'alna lan takon insun sadaya Allah azza wa jalla ing Allah azza wa jalla ayah uja ingin tak ngetoaken Allah lana kede insun bakdol amwat ing satengah piro-piro kanu payuh biruna mangka ngawataaken bakdo ing insun sadaya anil mauti saking maut kala ngendika ya Kanjeng Nabi papa alu mangka midamel ya Bani Israil papainahum mangka ing dalem antarane utawi Bani Israil iku kazalika kaya mengkono-mengkono lauk solaina rokaatain itolaa idna idan bujaiyah teh idna teh itolaa ujug-ujug metu atau ujug-ujug kaluar porok surajulin kapala wong lanang bin kobring saking pakuburan aswadil laon kang ireng rupane aswadil laon kang ireng rupane asiran tur kang ale kang prihatin baina ainai ikut tetep ing dalem antarane ta orone rajul asal sujudi utawi piro-piro tapak ya sujud pakola mangkana ucap ya rajul ya haulai samodoyani ma'arantum opo utawi ngarepaken silakan lakon mutu yakni teman-teman maut ingsun min mi'ati sanatin saking 100 tahun wa masakan tulang ora meneng ingsun wa masakan tulang ora meneng ani saking ingsun opo hararatul mauti panase maut jadi ke 100 tahun maut oke nyeri na maut panas na maut masih kena karasa 100 tahun masih tinggi rokok hararatul maut ilaukan maring jaman
Padu mangka ngaduna sira kabeh Allah ing Allah. Ayuri dani yen tak ngabarikaken Allah ing ingsun kama kuntu kaya oleh on ingsun. Intinya jadi sanajan bari sira di jero kubur, kita jelema 100 tahun jero kubur masih keneh rasa panasna mau. Itu masya Allah itu. Rumah tidak mau sebenarnya kalau untuk nyericing teripu mah gitu nya itu bawaan yang nyericing ripu kusabok ayeuna mahal lapor mutu min mi'ati sanatin wa masyakanat ani hararatul maut yakni teman-teman maut kaula geus ayeuna 100 tahun tapi teu anteng di kaula hararatul maut panasna maut ilal anak sampai ayeuna masih kene karasa wabil hadis lan ing dalam hadis marfu'an kalawan hadis marfu minal abda satune hamba iku lain aliju yak nambani ya abda karbal mauti ing kasusah maut wa syakaratihi lan syakarate maut. Wa inna ma pasilahu lan satune ugel-ugelane ya abdu iku layaslamu yakti salamet ya ma pasil bakdoha ing satengah ma pasil ala bakin ingat kase satengah yakul ale ngucap ya ma pasil alaikas salam ing lapat alaikas salam upari kuni bisa sirah ingsun wa upari kukalan bisa kenjingsun ing sirah ila yaumil kiamat muka maring dina kiamat warawakan ngariwak yaitu waruya landen riwayataken opo Allah satune Allah Ta'ala iku kala nandika Allah Ibrahim kedua Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ya Khalili kakasih insu kaifa wajadta alikaya opo manusia al-mauta ing maut kolak nandika Ibrahim kasukudin mamin kaya peso cukur kanggen panasakan kasukudin mamin kaya peso cukur kanggen panasakan jumilah dan dari akan dia syukur pisupin ing dalam buru rotibin kamunya maklulin turkan tos suma yudiba mangka kali-kali dan tari dia syukur kolak nandika Ibrahim amma inna kolak nandika ya Ibrahim amma inna kon nabut amma inna a'anata utawi ingsun iku kod hal-halna teman-teman ngantengaken ingsun ing maut alaika ing atasnya itu ya Nabi Ibrahim kita yaitu kumaha rasa maut anu tiba kakasih kaulah gimana kakasih kabogok ini nyabut ibarat cara besok anu dipanaskeun anu dijadikeun dagu anu lembutnya anu dibasah tuluy ditarik lamun dia mau merenang ini diasupkeun kana kulit tuluy dicabut Taeta nyabut nyawana kakasih. Pengen menurut riwayat waktos Kanjeng Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris kan ayeuna ibadah Nabi Idris teh kamasuk di langit sengitnya di langit. Ketika malaikat kabeh hayang ziarah ka Nabi Idris. Ieu Nabi Idris ibadahna hebat. Sengit ka langit. Ya, kusabab ibadahna Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Ari Nabi Idris pagaweana tukang kapur. Mantap lamun tukang ngajahitna. Kudu hadiahna Nabi Idris.
ngaputnya sekali ngasupkeun jarum maca subhanallah subhanallah itu asup jarum subhanallah sebarang kali belum sapoe masukkeun jarum subhanallah ada can aya besi benernya dikecas segala gitu dikecas kenehnya gitu sekali subhanallah sekali subhanallah lamun teh mah urang disalah meureun sekali maco cekluk subhanallah kan teh harinya tapi lamun balik ngawakun mah bisa tuh deh bisa tapi kan ibadah Nabi itu sabab gitu masuk di langit ketika malakal maut malaikat Azrail hayang silaturahmi ke kanjeng Nabi Idris dokter ke Nabi Idris luas Nabi Idris tanda tangan ku malakal cek Nabi Idris anjeun rek naon datang rek silaturahmi atau rek nyebutnya cek malakal maut kuring datang ke anjeun lain arek nyambut nyawa tapi kuring rek silaturahmi hayang ngabatur jeung anjeun gitu tah cek Nabi Idris lamun kitu mah siap lamunnya anjeun datang ka kula rek silaturahmi coba kaula aya ngajaran maot aya ngasaan maot itu cek ala-ala tetep biasa upami aya parentah jeung utusan ti Gusti Allah mah abdi mah teu tiasa ngamaotkeun jelema upami aya parentah ti Gusti Allah itu mentahnya cenah ka Allah itu nya Nabi Idris para wapasana nya ayeuna itu malakal maut munajat ka Gusti Allah nyuhunkeun bahwa Nabi Idris aya ngajaran saur Allah laksanakeun we itu Gusti laksanakeun dicabut nyawa Nabi Idris geus dicabut nah malakal maut ceurik jika karek kapani jeung Nabi Idrisnya geus maot deui Gusti kumaha tuh ye? Allah balikeun deui tanya apa? Dibalikeun deui. Geus sudang ditanya, kumaha rasana mah? Cik Nabi Idris lamun kaula dikeret, disiksik, dicacat ku 70 kali cacakan pedang. Bari hirup. Tuluy meunang nyacat itu dibayur ku cai uyah jeung jeruk persang jeruk. Lamun dibandingkeun jeung maot jadi keneh sakit teh cabutan anak lawan lalu nanda KCS nya kamu baturan ayo kurang pun tuh kucing KCS ini malah kalau Masya Allah ya itu tapak kurang ragu teh bener gitu ya tapak kurang-kurangan ayat di Al-Qur'an wa antum hina ingin tandurun tanina tandin iwadun ambil jumlah teh ayat hinain balagotir luhur hulkumah tandur wa antum hari aranjin kabe inaid balagotir luhur hulkumah kenalika roh disnepi kana tikoro tandurun mangka bakal ditinggalikeun di tempateun anjeun sabatan jadi bikin jalma mukmin mah aya pangbebenyo nu salamet itu dina ganggang malaikat Jibril anu belah katuh ditinggalikeun surga kanikmatan surga kamodelan surga kaengan surga tapi ka terlena pas nu sare tadi terlena ningali nikmat surga nikmat kanikmatan surga jeung kaengan surga nyawa dicabut teu karasa sabab dibebenjokeun ku kanikmatan surga eta bagi anu salam keur mah ripuh dicabut nyawa kata mah ditempokeun ditempatkeun anu ripuh di ya ieu mah dipaksa nya sabab nempo ditempatkeun anu kati dari guna raka jahanam katemposeun bulan-bulan masuk nya datna dicabut nyawa jadi kata mah dipaksa mana teh ripuhna namanya sabab nempo ditempatkeun sabada maut anu cilaka eta panggilnya bikin jalma Islam nya wa antum hina izin tanurun ayina id balagati ruhul rumah tanurun Masya Allah ya itu waru ya lan den riwayataken sapa anna Musa
Satune Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Lama sorot kapan-kapan tadi opo ruhet Nabi Musa. Ilallahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Kala nandika lalu ke Musa sapa rabbuhu pangeran Musa. Ya Musa. Musa. Kaifa wajadta alekaya penemu sira. Al mauta ing maut. Kala nandika Musa wajadtu namu ingsun nafsi ing awak ingsun kal usmui kaya manuk piyet cenah. Al hayy kang urip yukli yukoli kang den godhog ya usmut alal mitlati ing atase gidir tempatnya godhog gidir kerengse yo namanya asfal layang itu orang mati ya usmut payastarihu maka ngalapsu nantusur walayan lan ora salamet ya usmut payatiru mangka hibat ya usmut wabi riwayatin lan ing dalam riwayat salih qala andika Musa wajadtu nemu ingsun nafsi ing awak ingsun kasatin kaya domba tuslahu kang den sisip biasa biadil kusoni kalawan tangane tukang wejit biadil kusoni kalawan tangane tukang wejit wabil hadis lan ing dalam hadis innal mauta satune maut iku asadu leuwih banget mindor bisuyub saking pukulan piro-piro pedang wanasril manasiri lan saking wanasril manasiri lan saking itu ngadulare piro-piro kanden tai wakor bil makori lan saking ngaguntinge kanden bunyi wapi riwayatin lan ing dalam riwayat santi lil hafid Abu Nu'aim kedua hafid Abu Nu'aim marfu'an kalawan hadis marfu ali Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu satune kanjeng Nabi iku kola nandikanan walladzi biyani walladzi nafsi lan demi kaagungan ingsun biadihi kalawan kakawasaan lan lam ayanatin yakti ningali sapa malakul maut asada kang leuwih banget min alfi dorbatin saking 1000 pukulan disaifi kalawan pedang wakana lan ono sapa Isa alaihi salatu wasallam iku yakulu nandika ya Isa lil hawariyin kedua sahabat hawariyin. Jadi sahabat Nabi Isa mah disebutnya hawariyin, kaum hawariyin. Wudu ngan asira Allah ing Allah ayyahuna iyenta ayyuhawina iyenta ngagampanaken Allah alaikum ingatase sira kabeh sakaratil maut ing piro-piro sakarat. Mantap ayatnya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Eta memang diperintahkan. Wa fi hadis lan ing dalam hadis Abi Humaid at-Tawil marfu'an kalawan hadis marfu'. Innal malaikata satune malaikat
Innal malaikata satu malaikat ikut taktanif ikut taktanifu ngahapit ya malaikat al abda ing hamba wa ta'bisuhu lan nyengker ya malaikat ing abdi walau ladalika lan lamun tak orang mengkono manipun lakana mangkayati ono lakana mangkayati ono ya zalik iku yakut malai ya olah anak mangkayati ono abdu gitunya iku yakut malai ya abdu wapi sohari lan indalem piro-piro arah-arah wapwal barori lan indalem piro-piro alasan min syiddati sakaratil maut saking bangetek sakaratil maut wapil hadisi lan indalem hadis inna malakal maut satu ne malakal maut alaisa ida tawala kalamarentah sopo Allah ta'ala qabda ruhihi ing nyabut rohe abdu dengan salah qabda ruhihi ing nyabut rohe malakal maut ba'da mauti jamil khala'i ing dalem salusane maut sakehe pira-pira makna yaqulu ngalek jika malakal maut wa ijati demi kamuliaan Tuhan wa jalalika lan kagungan Tuhan lau alimtu lamu waru ingsun bin sakaratil mauti saking sakarat maut maing barang aklamu kang waru ingsun al anak ing dalem jaman iki makobatu ora nyabut ingsun nafsa mukminin ing napase wong mukmin. Nanti kayak ngomong gitu nak disnyawitan paling kafir. Ada ayat apa dicat ayat cabutan. Karasa diri nama tapi kan malaikat kan malakal maut diceritakan. Itu kekalahan kaki itu masih ke maghrib ngarasakeun dicabutna nyawa. Udah menyoki memulai tarik ting ya kalau ada orang yang menangis arah wabil hadis lan ing dalam hadis anna Rasulullah satu nekan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila den taros ya Rasul anil mauti saking maut wasiddatihi lan banget maut pakola mangkangan dikanan inna ahwanal maut satu unik sakola-kola maut iku dimanjilati yaitu hanakatin tetep ing dalem tempate papanggang karena kang ono dia hanakat iku pisupin tetep ing dalem pahal kahuju mangka anak-anak opo alhana katu papanggan minas supi saking bulu illa wa ma'aha angin itu tetap syaratane anak opo saibun perkara sanji minas supi saking bulu walam ma'adorat umar dinas walam ma'adorat dan kapan-kapan hari Umar bin As opo al-wafatu wafat kolak nan tiga lahu kede Umar sopo ibnuhu putrane Umar ya abata abu bapak Yesus innaka satu nesira iku kunta ono sira iku takulu ngucap sira ya laitani manawa Yesus iku kuntu ono insun iku kuntu ono insun iku ulkia dan tiba akan insun rajulan ingong lan akilan kang berakal li
bayyina kedua kang landep akal indah nuzulil mauti indah nalika tumurune maut hatta yasifa sehingga hatta yasifa malah nyipatan ya rajul main barang jadi kang menu ya rajul wa anta alaihi tabisira ya abati ya bapak Yusuf dari karajul ing kono wong lanang tasik mangkani patan sirah di Yusuf al mauta ing maut pakola mangka ngandika Umar bin As wallahi demi Allah ya bunaya anak Yusuf kana jismi kaya satune awak Yusuf iku pijabin tetap ing dalam jurang min narin saking neraka wa ka'ani lan kaya satune Yusuf iku atanafasu bernapas Yusuf min khirami ibratin saking liangdan wa ka'ana ruhilan kaya satune Yusuf iku gosruk sautin dahan kang cisukan ya dibu kang narik ya gosruk min kodami saking dampal suku Yusuf ila dimagi maring otak Yusuf sumaan sadak mangka kari-kari maca siran ya umat ya perlu hal yang ucap ya umat laetani kuntu qabla ma qad badali di qolalil jibali alaqil wa ula laetani manawa Yusuf iku kuntu al Yusuf iku qabla tetep ing dalam sadurunge barang qad badakan teman-teman dohiri kedua Yusuf fi qolalil jibali ing dalam mudare pira-pira gunung al-aqarab sa Yusuf al-wa'ula ing modus al-wa'ula ing domba gunung aya domba anu cing di kota pernah kita aya domba anu cing di gunung lamun domba anu cing di kota mah sat disebutna itu lamun wa'ula nami dina eta hese nya lo kata teh wa'ula namun ya ketika buka humus wa'ula asatul jibal domba gunung mereka gitu dikurang meleweung lah gitu nya al-wa'ula ing modus gunung wafil hadis lan ing dalam hadis jadi loba nu garing logatna Qurtubi mah sebab mengarana ulama itu wali kutub sih Syekh Abdul Wahab As-Sakoni jadi lamun keur mutalaah kudu make kamus wae itu wa fil hadis lan ing dalam hadis marfu'an kalawan hadis marfu lau anna alama sa'ratin wa'idin lamun satune larak rambute wong salih minal mayiti saking mayit udi'a den simpen ya sakroh an alis samawati saking ahli pira-pira langit wal ardi lan bumi nah jadi ai lapat samawatna segatna jamak muannas salim upami lapat ardi mah segatna mufrad nah hanya ari lapat samawati jamakkeun ari lapat ardi dimufradkeun emang aya rahasiana cenah ari lapat samawat mah pannah dijamakeun sabab bumi langit mah bertingkat-tingkat jadi lapisanana berbeda cek Imam Qusairi dina Siratul Talibin langit kahiji didamel bahwa dina pujah anu dibuntel teh mantap hujan disimpanna di langit kahiji yaitu aya hiji wahana anu disebut aya hiji lautan antara langit kahiji jeung kadua disebutna bahrun mahfud itu lain ti laut disedot ku mata poe turun di ka bumi lain eta mah cek ilmu alam eta mah cek IPA eta mah baheula nya sama lain teh contohkeun ning sentor kitu nya nguapkeun saluhur malam hawa 2 tahun ka mana micin teh jana juga ada ya tilu jadi cek ahli sunnah wal jamaah eta mah cek paham makhluk idolatin pala sifat eta maka disebutkan ilmu falsafah itu menang ngaji ilmu falsafah kayak nanya
Abu Falsafat kita itu. Dan bahru mahfud jadi laut mahfud disebutnya tempat ngahujanan anu aya di langit kahiji. Dan maka langit kahiji mah tidak mau ku Allah tina budah anu dibuntokeun. Langit kadua tidak mau ku Allah tina tamaga. Langit katilu tidak mau ku Allah tina perak. Langit kaopat tidak mau ku Allah tina emas. Kalau Allah dijieun emas, langit emasnya dijieun langit. Urang mah yang emasan pemajikan 100 gram kabehetan ka beuli banyak. Pan meulikeun 5 gram sami jual deui kan. Tak kireung. Radekeun deui lah. Kanta ku Allah mah langit tina emas. Berarti menunjukkan bahwa harta banda dunia munggu Allah mah teu aya naon. Inna akramakum indallahi atqakum, anu berharga mun Allah mah jelema nu leuwih takwa. Atuh lamun urang bisa ditolak ka dunia ge sia. Sedangkan lalakon langit teh lalakon 500 tahun kana panjangna lalakon 500 tahun di lebarna lalakon 500 eta didamel tina langit ka 5 didamel tina inten. Langit ka 6 didamel Allah tina inten hejo. Langit ka 7 didamel Allah tina cahaya. Itu tah malaikat Jibril mah nganter Isra Kang Mi'raj Kang Rasul sampai langit ke-7. Intinya kamustawan kasih doa muntaha kan itu mah teu ngieu. Sabab teu aya izin sabab eta mah alamna alam lahut kitu yaitu mungkang bin Rasul anu aya izin ti Gusti Allah nembus ka alam lahut. Tanu mantap lapatna dijamakeun ari ardun mah mufrad. Sabab ari bumi mah ngalapisna. Jadi di bumi kahiji sampai bumi ka-7 teu aya perbedaan jeung teu aya halang. Rapat kitu bumi mah. Itu 7 lapis teh rapat kitu. Itu ngan manusiana anu beda itu. Nu pangluhurna jelema, nu dihandap jin dan setan. Pan aya kampung setannya itu. Malahan ingin aya cenah ulama nu fungsi ceramah di kampung setan aya gitu ya. Saya nawahina beneran dina nawadir eta riwayatna gitu. Ya, lama tuh mangkaya maut. Ya arisana jami'an harisa kami. Dina hadis marfu diterangkeun lamun sanyana kanyeri rambut ti jalma ti mayit udi'a disimpen ka langit jeung ka bumi, maka nu aya di bumi jeung di langit maot kami teh. Bukna ka diteuneun kitu. Muaning banget-bangetna rikuhna ngalaksanakeun maot masyaallah. Kembali arek urang nya. Arek urang kan hari ini mah juga moal. Arek mah beunghar we, jeung duit. Arek mah moal kan. Padahal eta pasti bae arek mah maot arek. Obat duit timbulna teuing temennya. Wa ansada lan maca siiran sapa ba'du satengah ulang. Yaqulu alengan tika ya ulang. Udkuril mauta wala urhibu. Inna qalbi la bolizun kawadat. Udkur nutur azkurunya azkuru nutur insun. Al mauta imam wala urhibu lan ora wedi insun imam. Inna qalbi sabuna insun iku laqalidun ya ikhlas kal hajari kaya mati. Aku bunyu pringsun adunya ing dunya bener tanya. Kane kaya satu ne ingsun iku khalidun kang langgeng. Waroi lan utawi lan utawi sakuriling ingsun iku almatu maut yakiku kang ada kiamat lil asari kedua pun wakapalan cukup itu sejak apal takil akil lebih hidayah
di afala jeung afil bihi wa kafa bil mauti lan cukup apa bil mauti kalawan maut paklam man kana wisira wa izon ing pitutur liman kade wong al maut of al maut alainya tasman qad udirok teman-teman dan pasti iya mah wal manaya lan utawi pira-pira mah kaulahu iku tetep ing dalem sakurilinge iya manaya iku tarsiluhu gitu tarsilu atau maka itu ya tarsiluhu ka ngantai atau kan nganti-nganti iya manaya maut manaya itu iman ya ikut tarsilu kan nganti-nganti iya manaya iman laisa kang orang iku yanji kang salamat opo almat wong sawi min hunna saking almaya opo alma baru tempat kang malai gitu ya. Jadi adkurul maut wala arhibuhu inna qalbi la polizun al-hajar inutur kaula kana maut jeung teusin kaula kumaha inna qalbi la polizun karena hatena tuas al-hajar saperti batu mantak lamun jelema geus teu bisa dipepelingan kumaha ya sabab hatena tuas bahaya sabab cek Rasul gitu man aroda ayena muknisan man aroda itu lamun urang ngarepkeun hayang boga batur cukup di baturan ku Gusti Allah wa man aroda kanjang lamun urang hayang boga gudang duit cukup ku konaha intinya lamun urang hayang bunga cukup di bunga maca Quran wa man aroda wa izon pal mautu yakti lamun urang ngarepkeun hayang pitutur cukup di pituturan kuno lamun mau terjadi pitutur ka urang berarti hate urang tuasnya atuh dunya ka ani kholid neangan kuring kana dunya kaya-kaya kuring bakal langgeng cicing di dunya sedangkan satu kanen mah aya maut itu wakafa bil mauti pak lambai cukup ku maut pak lam angkana nyaho anjeun wa izon eta pitutur limanil mautu nya alai kuat kudiro tetep maut bakal dipastikeun ka urang sementara kan dikurtubi mah masyaallah supaya urang ulah naon teh ngabrung deui gitu supaya ingat kana maut itu dikepuan tapi bari ingat kana sok ingat orang di kebun cara aja tong di kebun di batas sakit ingat karena mau kemudian di kebun ingat karena untungnya dengannya ya Allah ya Nabi nanti kami yang sama 70 kalinya ingat karena mau wakana lan ono sapa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Iku yaqulu ngandika Umar bin Abdul Aziz. Balagoni us nekaakeun ing wallahu utawi Allah iku a'lamu kan kuning. Inna malakal mauti satu opo innal malakal satu nek malakal maut iku yang dulu ningali ya malakal maut biwaji kuli adamin ing dalam larahi saban-saban anak Adam mula yaumin ing dalam saban-saban dina salasa miatin ing 300 asane nabrotan ningali wasitan lananem wasitina lananem puluh apa nabrotan ningali Saud Umar bin Abdul Aziz ya karena bikin kakaula Allah alam saknya nama malakal maut
Ningalian kana beungeut urang sapoena 360 kali. Mas ditempol. Lan berapa deh? Asyik lah baik. Ya Allah ya urang teh nyahonya. Bukan balakal mah itu kan berenang alam dunia jelema dia teh ibarat ieu. Ibarat dina basket lah seluruh lompatan jadi tewati orang culik Amerika mentok kapal tinggal comot kan ielikannya 360 kali kan Inggris ya. Ya Allah ya Rabbi. Wa balagoni lanus ka kami ngisun aidan malih. Oh, annal malakal maut. Satu nek malakal maut iku yang nuru ningali malakal maut iku libaitin ing dalem saban-saban umah. Tata adi misari ing dalem sange sore. Tata adi misama ieu ing dalem sange sore. Ing dalem sange sore memang itu ya. Jadi tiap sore bener itu maksudnya. Sab'a mi'ati marotin ing 700 apane marotan balena. Ari cek di dieu mah dilikannya cenah iman teh. Tiap sore teh 700 kali. Dirayat. Sakal aja nyawa HP, lagi nyawa Quran, kedengerin oke. Gitu. Masya Allah. Wa balagoni lan tekadani ingsun opan malakal maut. Satu nek malakal maut. Suhu utawi kapalane malakal maut iku pisama tetep ing dalem langit. Warijuluhu lan utawi sikile lorone malakal maut iku fil ardi tetep ing dalem bumi. Wa inna dunya lan satune dunya kulwa sakabe dunya iku piyadi malakal maut tetep ing dalem tangane malakal maut kalpos nanti kaya piring baena yadai ahadiku ing dalem antara pangarepan salah sahiji sira kabeh yakulu halemangan jahat min hak saking kosna wa balagoni geus nganepikeun ka kaula sanya nama kalmah teh rok suhu pisan kapalana aya di langit di luhur warijilahu fil ardi suku duanana aya di bumi. Jadi wa inna dunya kulluha sanya dunya jeung sakabehna aya di tangan malakal maut kalpos ati saperti piring. Baina ya diadikum yakuluna di antara haripun alajeun kabeh. Cara urang rek kahar gitu nya. Tinggal ngemuatan gitu. Masya Allah ya. Manglubatan malakal maut. Wa balagoni lan angka tening sumsop anal malakal maut. Satune malakal maut iku yakulu ono ya malakal maut iku ko iman kang ade wastatunya ing tengah-tengah dunya. Payan dulu mangka ningali ya malakal maut ila dunya maring dunya kuliah sakabe dunya. Baroha ing daratane dunya wa bahya lan lautane dunya. Wajaba lihalan piro-piro gunung dunya wahya utawi ya dunya iku baina yadai tetap di dalam antara tangane malakal maut kalbi doti kaya nog baina rijlain ahadikum ing dalam antara sikil salah sahiji sira kabeh. Ya cek ieu jadi rupa-rupa versi ayatna malakal maut. Penting malakal maut mah Allah ya Rabbi. Jadi pertanding hiburan